Chibai ule voinia chuanin FIR First Information Report chungchang kan zir hawanga slide share ka ronda mangdo hianin hrilfia kan tum don ania FIR kan ti chuan kan chunga sualna emo sualna awang hrim emo thil ti sual palwang emo a harsat na lo thleng thin entinan ruk kan tiang te thil tam tak ni theyang chung awanga harsat na kan to te police nge na aranglama kan va thlen ani a police station a hian officer in charge kan ti hian in lo dong song thina atlang puin heng sualna lo thlenga hian atur tu kherlo po in an thelu theini thilhon mo thla khila chuan ziak kherlo po tongkam emo telephone message manga FIR hi thlen thin le thlen thei ani andot le a chuanin tu ting FIR file thei mi tu po an chunga dan lo anga poi khoina thlen angkhan FIR hian file thei ani poi khoi tu chung veka thil thleng anga chuanin FIR file kher hi thil thul ani lem lawa tin police officer ne na kalin dan lo anga an chunga poi khoina a thlen khanin FIR hi an lo file sak thei bok ani FIR kan file thei na dan ang chi point mo do mai pathum han soi langila pakhat na chuanin dan lo ang a thil ti na reng cognizable offense kan ti nga khanin FIR hi kan file theya tin kha poi khoi na thil thleng a kha kan bank hria ta reng kha chu FIR kan file thei ani tin chu mai ba ka mit nge kan hmu ang chi thil thleng dan lo anga poi khoi na anga khanin FIR hi kan file thei bok ani adot le a chuanin FIR kan zia dona kan soilan le kan zia lan tel nge turte pakhat na chuanin kan hming le ni na kan chen na mun ma engkim kha felfai takin kan ziak lang tur ani pani na chuanin poi khoi na mun hun le ni mun le ma kha kim chang takin kan report tel nge tur ani pali na a chuanin poi khoi na mun a om ve ming le ni na mun ma engkim kha atak nge ni ti hriat theina turin kan ziak lang nge tur ani FIR thelu na tling khopa poi khoi na lo thlena kan thelu du lo tlat na hi dan poi sak lo na ani ti kan hriat la na tho me khati zong ka FIR bi ga presentation pek thei chu ni mai te se